Ugcine kuyiphoqa insizwa kaHlatshwayo eyaziwa ngoThabani King Putin laphana-ke inkundla zokuxhumana esebenzele i-Hot Seat laphana-ke eke yaveza ezinye iy'ndaba ebeyishaqisa ngaleso sikhathi noma-ke omunye umbono obushaqisa ngaleso sikhathi. Sawubona kuphinde kuphila kufinye khona lo mbuso njengamanje kubingelelayo yena Thuthukano kaDlozi mathi ngidacwa sitemza umqamela amehla akhe abanyeze maqamela imali thiwazi ngena kwethu ngabe uthi kulokho kuqala ngicotha zokulungela upress i-subscribe button usho ukuthi uya like kuze njalo masifaka amavidiyo kube wena oqala ukuthola notification. Thabani Hlatshwayo uPutin lamana osebenza njenge-Hot Seat laphana inkundla zokuxhumana kakhulukazi laphana ku-TikTok uveze umbono ey'nsukwini ezadlule before ufihla inkosi yamagcokama noma-ke isifihliwe anginalo usho mayelana nalokho kodwa-ke waveza umbono othi imali enikelwe abaculi bekungafanele iyonikezwa unala wamathole. Lokho-ke okususe ukukhuluma inkundla zokuxhumana okuze kwenza ukuthi ubaba uNala egcine echaza mayelana nokuthi imali egcine inikezwa yena laphana-ke kuze kufihlwe esinye isishoshovu samaskandi-ke inkosi yamagcokama eyalimala engozini yemoto emasontweni adlule ngomhla ka-9 Agasti. Mlaleli wami ngaphandle komusho isikhathi sakho kugcine kumphoqa ukuthi axolise uThabani njengoba-ke eze wenza ividiyo ukuthi-ke uyazehlisa akuze kumsiza ukuthi aqinise ikhanda mayelana nalolu daba kuyamphoqa ukuthi axolise. Ngaphandle komusho isikhathi sakho asingene kuyona ividiyo-ke sizwe udaba lakho uThabani ukuthi kuthini mayelana nalolu daba. Mhlawumbe-ke ngiqale la ukuze mhlambe ngikhulume into enza sense nenamandla kwabanye abantu. Ngiyazi abanye abantu sebezothi hayi why ekhanda le video lo mfana lona enye into ayifuna inkani ngikutshela mina enye into ayifuna inkani. Uyabona uma ngabe noma ngathiwa usebenzisana nomuntu othile ecela ukuthi yenze ukuthi sebenza wenza ukuthi uma ngabe usuyibona leyo nto leyo ukuthi eyingeke lento le usu-acknowledge namaphutha lo muntu ofike kuwena ukuthi hey kodwa lo muntu naye hayi wenza inkinga lo bese uyabona i-damage ayenzile ukuthi hayi nale damage ayenzile inkulu lo sekufanele-ke lapho-ke wenza ukuhlakanipha-ke nje nendoda ungalibeli uma enkanini uthi hayi mina ngazalelwe enkanini kuyangihlula ukukhothamela abanye abafana. Cha, kusuke sekungayiwa ngalokho, kusuke sekuyiwa ngokuthi uprofessional kangakanani, yabona. Futhi le nto-ke iyaqala ngisho emlandweni ukuthi mina ngikutshele ngesimo engisibona ukuthi lesimo lesi esenziwe lo siyabhetha, yabona. Ake ngiqale la mina ngiwulandeli-ke indaba ukuthi mhlambe ngilandela ama-artist ukuthi ngizokwazi ukuthi lele artist longubani lizalwaphi kanjani. Angiyilandeli lento kanjalo, yabona. Mina ngisuke ngihleli ngilele endlini thola ucingo kuthiwa hey ndoda lana ngisikenye umuntu imali bese ngihamba mina ngiyobuza ngaleyo mali ngiyifune leyo mali ngiyithole leyo mali, yabona. Okay, alright. Ngathola umbiko, yabo, wafika kumina kwathiwa hayi mfethu lana ukhusane noNala benza into wrong bathatha imali yesoso kanje, yabo. I-evidence yako konke lokho ikhona, yabo. Mina ngase ngiyasuka lapho ngayithulela futhi ngaleso sikhathi angizange react lento ngayithola kwakuye Saturday if I'm not mistaken. Angizaze ngireact, nga-relaxa ngaze ngayi-attenda ngakusasa nakhona futhi sengifonini ngiyiconfirmile leyo nto kumuntu okade ibika. Hayi okay, kwase kuyaya kusho ukuthi naye umuntu lo ubonile ukushuba kwesimo thayi lesimo sishuba kakhulu wayishintsha indaba wathi hey manje umndeni awusafuni lento discuss ngesimo sokuthi bafuna laba benze umcimbi othile walomuntu ogcina and nangalento yokuqedela umusa. Hawu, ngabe nifihla induku emqubeni yini mangabe nithi nifuna kwenza umcimbi, nifuna ukuqedela umuzi ukuze at least izobe seyakhuluma. Kusho ukuthi lapho nisumuntu nimhlomele kodwa ningamtsheli. Mina I tried looking for inamba yakhuzana ngamthinta azange libamba ucingo, ngamfonela ubaba uNala nangamthinta azange libamba ucingo. Okay, ngibonile-ke izitha zami ukuthi kunala khona mangenza u-live zibe se-editor ngevoice yami. Hayi cha, niyinkunzi ka-TikTok.
zafaka la ngithiwa khona inhlamba ngiqeda ngimenshini igama likaBabunala negama likaKhuzani. Mina ngasho nje kwaba clean futhi lo live urecorded ngathi mina ngiyiBlue Nation ngokuthanda music. Ngiyamdlala uKhuzani kodwa angeke ngikwazi umthuku futhi angizange umthuku ngisho unala ngoba mina le ngangibiza uBabunala ngangilibele ngithe Babunala nayo ke indlela engangikhuluma ngama ngikhuluma nabo ngaze ngasho ngathi angisiboni kodwa isidingo sokubathuka. Kodwa ngibonile ukuthi kunempi sephushi agenda yazo eselibele efaka iphathi ukuthi hayi umthukile kanti ba-edithile. Ake ngisho nje kanje mhlawumbe omunye umuntu uzothi hayi igwala kulona akubona uba igwala kodwa ukukhula. Baba uKhuzani nawe Babunala emva koku-acknowledge ukuthi kwamuntu wangilethela i-information akuyena umndeni nanoku-acknowledge ukuthi hawu umndeni nawo uyaconfirm ukuthi hayi thina sinankinga nokubheka ukuthi bese kuxokozela lokhu mhlambe nomona busukhona. Yingakho sengithi angizehlise kuwena babuKhuzani ngiphinde ngizehlise kuwena Babunala ukuthi abantu ke bazofila kanjani ngaloko anginankinga. Kodwa nje babuKhuzani noBabunala ake ngithi nje kinina nje nobabili specifically lento inilimazile futhi ngiyaxolisa. Anginankinga ke nenhlamba eziyolandela nabantu bazongibuka ukuthi hayi xoliseleni bengafanelanga. No, this is just for me and my company and nendlela engibona ngayo damage ukuthi hayi ngeke balimela abantu and lo muntu olethe lento kwanaye akasazazi nayo ukuthi umephi. So angingaqinisa ikhanda noma into ingayona lento kade ishiwo kumina ekuqaleni. Angehlise nje umoya ngube phansi umoya mase ngiyatshela futhi lokhu babuKhuzani nonala ngikwenza nje angisajesiwe aningifonelanga angikaze ngikhulume nani. Ngiyakwenza because ngilibele ngi-acknowledge ukuthi no yazini i-public land ilimaze kakhulu ngoba umuntu adelethile kwanaye akasazi nayo ukuthi uzothini. Kungcono ukubena mhlambe uyasho ukuthi ubekhisho ubani. Mina ngathola ngisho i-screenshot se-phone call yayinawe Khuzani umzimba ukhala imali nomunye wesithathu angisazi bathi ubani noma umbeni umpumelelo noma ubani angisazi ukuthi ubani kodwa nani bathathu kuleyo call yabo. So ngiyafisa nje ukuthi lento indlule ivele iphele. MaBlue Nation ngiyazi ukuthi nilimele futhi lokhu angikwenzi ngenxa yamavidiyo ade trend mhlambe ngithuswa kwenziwani. Ngikwenza ngoba ngibona nenxebe seninalo nami akuyona intention yami mhlawumbe ulimazanga. Mina umsebenzi mawufike kimi mfanele ngenze umsebenzi wami makuthiwa collect imali mfanele ngicollect imali nje kuphela. Kodwa ke kulokhu ayicha ngiyibonile ukuthi hayi lento lalo ifuna ngifaya emgodini ngenxa yento ukuthi umuntu ungiphaphalazi nje wayokhuluma into elethwe umuntu kodwa naye wayekhuluma nje ngoba nabo laba abakhulu bebengayibambi incingo bengafuna ukubuya kulento. Nami ngayikhuluma ngendlela ebekwe ngayo yabo. And into ebuhlungu ukuthi laba bafaka inhlamba ke manje sebe-edit amavidiyo musana ukufaka abanye abantu obishini. Nina ilwana impi yenu nodwa musana ukungena entweni ebhekane noKhuzani bese niphushele i-agenda yenu. Ngiyabonga kakhulu Babunala, Babukhuba, ngiyaxolisa kakhulu.